Shuti bakunzi ba MPC Radio ivugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Texas. Turi saine n'iminota 35 mu ntara ya Indianapolis ndetse no muri Ottawa muri Canada, aho tugiye kubagezaho ibiganiro byacu nkuko musanzwe mubimenyereye. Turi ku minsi 22 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020. Muri studio muri kumwe nanje Freddy Salusi wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro canyu. Nkuko mubizi rero indwara yiswe COVID-19 iri kubica bigacika mu mahanga kwisi yose, yewe no mu karere aho tuvuka, aho dukomoka, ikaba yamaze kuhashinga ivi, aho imaze koreka abatari bakeya. Mu karere k'ibiyaga bigari iyi ndwara irabica bigacika, dore ko mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze guhitana abarenga 20 ndetse barimo n'umutegetsi. Uyu nguyu akaba ari umunyamabanga wihariye wa Ministeri y'Ubukungu mu gihugu, akaba yarayandujwe nawe na ministri wiwe, navuga nyakubahwa we wamwanduje kwa amakuru adushikira agera. Mu Minembwe baratabariza, mu Minembwe aho dukomoka baratabariza, ndetse bakaba bavuga ko iki cyorezo kiramutse kiyageze gishobora gusiga ibara, gishobora kuhasiga ibintu bimwe bitazibagirana mu mateka y'abantu, dore ko dukurikije imiterere yaho, uburyo hateye nuko hameze, birashoboka ko iyi ndwara ishobora kuhagera, cyane cyane ko iri kugenda isatira biriya bice by'akarere. Ibihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze kubonekamo indwara. Hanga twavuga u Rwanda rumaze kugira mu bantu 18 kugeza ubu ngubu. Hagati aho ngaho Shefu Gadi Nzabinesha Mukiza yari ari hano mu kanya, aho yatubwiraga ibibazo bafite ndetse n'impungenge batewe n'ibingibi. Abaturage barigishijwe, umukuru w'igihugu yahagaze kuri televiziyo avuga ko batagomba guhagara barenze 20, ariko nanone bikaba bigoye ko aba baturage bari mu Minembwe bitewe n'ubuzima bwabo barimo n'ibibazo barasanzwe bafite bashobora kwirinda kino ciza. Hanyuma rero hari n'abandi bagiye bagaragara benshi bavuga ko batewe impungenge cyane nuko iwabo aho bavuka bashobora guhura n'iki kibazo cya Corona Virus cyangwa se indwara ya COVID-19. Muri studio za MPC Radio twabatumirije rero abatumirwa batandukanye baza kuba batuganiriza uyu munsi. Reka mpere muri Ottawa muri Canada, umutumirwa wacu atwibwire kugira ngo tuganire kuri bino bibazo byose, turebere hamwe uburyo mbese abantu bashobora kurinda akarere kino cyorezo kiza gisanga ikindi n'undi barasanzwe bamuca umutekano muke. Bwana Akimu, urashobora kwibwira abatwumva? Murakoze cyane Bwana Serusi. Je nitwa Pastor Akimu Muhoza, nkaba ntuye Ottawa, abanimvukira mu Minembwe. Urakoze cyane Bwana Akimu, kaze mu biganiro bya MPC Radio y'ikinyamakuru murenge.com. Reka tunyarukire Indianapolis turamukanye na Pastor Musinga, nawe waramutse abatwumva? Ndakumva neza Bwana Sarusi. Yego, watanga yambu ku bantu batwumva? Nitwa Pastor Emmanuel Musinga Rupande kuva hano muri Indianapolis. Ndivukire yo mu Minembwe ahantu bita mu Bibogobogo, ngabantu hano muri Indianapolis niho nkorera umurimo w'Imana. Urakoze cyane Pastor Musinga, reka tubifurize umwaka mwiza nubwo ugeze kure, ariko nanone reka dukomeze kubifuriza mwebwe n'imiryango yanyu umwaka musha muhire w'ibihumbi 2020. Twizera ko mwawugenzemo neza, tunizera ko kino cyorezo kirimo kumaraho abantu ku isi, muzukuri mukomeje kucirinda mwebwe n'imiryango yanyu. Reka wenda tuhere kwa Pastor Akimu. Urambabarira rwose ntabwo nigeze mvuga muri introduction ko uri umupasiteri, birasa nkaho byancitse, ariko kandi yego. Pastor Akimu, mutuye mu gihugu ca Canada, ndetse wavuze kuri imvukire ya hariya mu Minembwe.
hanyuma ukimara kumva kino corezo wewe wacakiriye gute icorezo ca covid 19 cyangwa se iyi virusi yiswe Corona Virus? Urakoze cyane mwenda Tasalus. Mu byukuri nkimara kumva iki cyorezo ngira ngo gitangira kuvugwa ushobora kuba wenda nandi narabyakiriye nk'abandi bose numvaga ari ikintu kiri ari indwara iri mu Bushinwa wenda itazatugeraho vuba, ariko ntabwo byatinze isa naho ikwiriye mu bihugu byinshi bitarajya kure bigeze umujyi ntuyemo. Ubu ngubu muri Canada tumaze kugeza ku ubwo naherukaga ndeba twari tugeze ku 1423. Rero byahise bigaragara yuko ari icyorezo gikomeye cyane kandi kiri kwihuta cyane kidafite umupaka. Ntabwo rero byatinze kuntera ubwoba ko cyane natekereje iwacu kuruta uko ntekereza hano, kuko hano nubwo abantu nyine babona bigoboye twese dufite ubwoba, ariko kandi tubona hari za leta igerageza gufasha abaturage uko bishoboye kose n'ubwo biyagoye nawe bishoboye, ariko cyane ko batandukanye ntekereza iwacu, ntekereje amakondiso barimo, ntekereje ngo hameze abantu basa n'abari muri situation kandi ko bafite turabona impamvu twikunda kuganira nyine kugira ngo tubashe kubera hamwe ibikorwa. Urakoze cyane Pastor Hakimu, ati niyo mpamvu twaje twebwe turi ijwi rya rubanda, turi n'ijwi ry'abaturage muri rusange, aho turebera kure ibishobora kuba. Iki cyorezo kiza bwa mbere abantu baravuga ati ni indwara y'utunyamaswa yinjiye mu bantu, n'utuntu abantu bariye, dore ko Abashinwa bakurungira, ariko umuvuduko cagize ni umuvuduko ukomeye cyane ku buryo ibihugu bimwe na bimwe byari bizi ko bidashobora kugerwaho n'iki cyorezo. Ejo bundi nabyo birafashwe. Pastor Musinga, uri umupasteri n'ubundi uri umukozi w'Imana, ariko kandi urebera kure ibirimo kuba, kuko ndabizi neza ko uri umwanditsi, uri umusesenguzi, ariko iki cyorezo wowe ukimara kucumva wacakiriye gute nkawe nka Pastor Musinga, cyangwa se nkawe nk'umuntu urebera kure ibirimo kuba ku isi? Iki cyorezo wacakiriye gute? Hari abavuga ati jewe nabonye ari akayaga kaza kagatambuka gusa, nabyo ni sawa, ariko noneho tubwire wowe muri makeya iki cyorezo wacakiriye gute ukimara kucumva no kubona ko cyatangiye kugera ahantu henshi? Abantu basanzwe barwara amagiripe n'amarariya n'ibindi, abantu bakagira umuriro bagakorora bijyanye na wenda cyangwa se ibiduka by'ikirere, aho kugira yuko bigatambuka, ariko uko indwara zose zitangiye kwinjira mu gihugu no kuva yicara icyo gihe zatuma abantu kuba kuri na leta zafashe ingamba zerekana yuko bikomeye kandi bifite noneho twatekereza iwacu ko hameze dukompara na hano n'ibikoresho bareba iwacu muri Afurika, abaturage ibitaro byabo ibikoresho biteye ubwoba, kurebera kure ubuzima bw'abaturage cyangwa se ubuzima bwa buri munsi uko abantu babayeho, ugomba gutekereza byanje n'ibindi. Ikintu gihari cyiza ni uko bishoboka ko warabona, rero ni byiza ko abantu batanga inama kandi abantu bumva amabwiriza y'abaganga n'abategetsi kugira ngo ikibazo gitambuke. Abantu bamwe bakora umuyaga, ariko n'umuyaga mubi
ariko ubwo hari inzira yo guciriza ni byiza kuko amabwiriza kandi urakoze cyane Pasiteri Musinga ati ni ibintu abantu bagomba guhagurukira bose bakarwanya ndetse bakarebera hafi ariko reka tugaruke gatoya hano nk'iminota mikeya gusa wenda kugira ngo tuze gusangira n'abandi bitekerezo reka tugaruke hano muri bino bihugu turimo noneho tuze gufata umwanya munini tuwerekeza imuhira hariya aho mukomoka naho muvuka kuko aricyo kiganiro cyacu cuno munsi. Bwana Hakim, ahangaha abantu barerekana ko kino cyorezo cyahagaritse ibintu byinshi ku isi n'ubukungu bw'ibihugu byinshi bugiye kuhazararira cyane cyane ibihugu biciriritse bikiri mu nzira y'amajambere bishobora kuba bigiye kwinjira mu kaga gakomeye kuko nabyo bintu abateraga inkunga bishobora kuba bigiye kuhazarira ubukungu bwabo bugiye gushira hariya. Hanyuma hari ingamba zafashwe n'amareta runaka turagira ngo wenda mutubwire muri make nkamwe community yanyu y'abanyamurenga aho mutuye Hakim aho ngaho bimeze gute mwaba mwitabiriye amasengesho y'uno munsi byagenze gute mwaba muri kugerageza kumvira inama gukaraba n'ibindi byose uri kubona gute community zanyu aho ngaho aho mutuye? Murakoze cyane wenda mbere yuko nsubiza icyo kibazo reka nse n'utanga korekisiyo gatoya burya muri introduction yawe ngira ngo niba numvise neza wavuze ko muri Kongo ngo imaze guhitana imbaga y'abantu bagera kuri 20 ngira ngo nibyo kabuse nibyo witanwa yego murakoze naho imurenge.com kujya gusura uwundi umuntu wese ari muwe usohoka mu wawe wenda ugiye kugura nk'amata cyangwa utuntu dusanzwe duto twibanze ariko ntawe ujya gusura undi ntawe ujya guterana n'uwundi ngo bahure uko niko bimeze abantu bakomeje kwirinda kandi no gusenga twizera nyine yuko Imana iri budufashe iki cyorezo kikaturengana. Urakoze cyane Pasiteri Hakim. Wenda ngiye kwa mugenzi wawe Pasiteri Musinga Rupande umuntu ya kwibaza ate se Indianapolis n'ahandi hose wowe urashobora kuba no muri platform wenda zaba pasiteri abakozi b'Imana ihuriro ryabo mufite amakuru wenda yuko amaservice aho yagiye yagenda gute hirya no hino ese koko abantu bashobora kuba abantu banyu surtout abanyamurenge barashobora kuba
bakurikije amabwiriza ya za leta naho batuye kuri uyu munsi ku makuru mwamufite Pastor Musinga? Urakoze Sarusi, ureze ukuntu amategeko ameze ubu nyine, uramutse uteranye ubuciye inyuma za gahunda za leta kandi ubuciye inyuma y'amategeko n'amabwiriza yatanzwe nk'uko byasabwe, kandi ubushize abakristo bawe muri danger cyangwa se uwexpose kugira ngo iyo ngwara ishobore kubafata. Rero abantu bose ntibasenze mu matorero yabo. Twe hano muri Indiana twabwiye abantu ngo basengere mu mago yabo, ababishobore bahure ku matelefone basenge, ariko benshi basengeye mu mago. Kandi mu rugaga cyangwa se mu rubuga rw'abapasitori bose bari muri Amerika mbamo, bose ntibasenze, amatorero yose basengeye mu mago, abandi bagiye online kugira ngo dushobore gukumira iki kiza, kuko hari icyo abantu batazi. Iki kiza cyangwa se indwara iramutse iyi virusi igiye ahantu ipfa vuba, irapfa ntihatinde. Rero kugenda abantu begerana cyangwa se bakoranaho barayanduzanya, ariko ho yari nta muntu uyikozeho ntawe ifashe ipfa vuba, ntigira umuntu ifata bigatuma itandura cyane. Niyo mpamvu abayobozi cyangwa se abategetsi basabye abantu bose, amatorero, ahantu abantu bahurira babihagarike. Ni mu buryo bwo gufasha abantu kugira ngo birinde cyangwa se ntibanduzwe iyi ndwara. Rero umuntu waje gusenga, ni byiza gusenga, ariko usengera hose Imana irakumva. Ni byiza ko ukurikiza amabwiriza y'abayobozi. Waje gusenga akajana abakristo mu rusengero yabaciye nyuma y'amategeko, kandi yabahemukira abo bantu abashira hamwe, kuko ntabwo ari byiza muri iki gihe aho turi hose. Imana iratwumva, no guterana ni fellowship ni byiza, biradufasha, ariko twishize hamwe aho turi ng'abantu mu rugo tugasenga, nabwo Imana iratwumva. Kaje nashize abana baje mu rugo n'abavandimwe turasenga, si ngombwa ngo tuje mu rusengero ahandi. Abandi nabo mu rugo yabo basenze, twaganiriye groupe y'urusengero, abantu bavuga bose ko basengeye mu rugo kandi bagize ibihe byiza. Murakoze. Musinga, wenda muzukuri biragaragara ko abantu bashobora kuba batateranye koko nkuko twabivugaga. Hariho abambwiraga ati birashoboka ko hari abateranye wenda batumviye amategeko ya leta. Muzukuri ibintu bizaba bibabaje cyane, dore ko ari no kwihemukira. Reka rero tunyarukire hariya, nubwo wenda kubera umwanya dufite wenda utaza kuba munini, twari kubanza kumva ibyo shefu Gadi Nzabinesha yadutangarije guhera na gatanu, ama-interview twagiye dukorana ndetse n'umuyobozi wa zone de santé hariya mu Minembwe, umuganga mukuru hariya, ibyo bavuze n'impungenge bagaragaza. Reka dutera amaso hariya aho mwese mwavuze ko mukomoka. Muzi uburyo hari ahantu hameze n'uburyo hari enclave, ubusanzwe hari enclave nkuko Chef Gadi yabitangarije mu kanya ubwo twari kumwe hano, yari umutumirwa kuri MPC Radio. Aravuga ati iwacu hari hasanzwe hari ibibazo, hari hasanzwe hari enclave, nono harushijeho. Ibihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi, bose bafunze imipaka. Mugenzi wacu uri mu Kamanyura Shabani mukanya atworeje inkuru atubwira ati Kamanyura na hano Bugarama bafunze. Hanyuma i Burundi Kavimvira na Gatumba bafunze. Nukuvuga ngo ntago abantu babakora circulation y'imipaka. Ibi ngibi biraza guhita byafekta Minembwe, biraza guhita byafekta Uvira, biraza guhita byafekta muri Poleni, kuzamuka no kuzamuka ukagera hariya aho mukomoka mwese. Wenda umuntu arebeye ahangaha usibye kuvuga ko ibibazo byari bihari hariya ruguru, ariko umuntu yahera ahangaha agira impungenge cyane. Iki ni icyorezo cirukanka cihuta no mu miji mikuru, aho ibihugu amareta akomeye atabasha kubihagarika nkuko bikwiriye. Gifite umuvuduko wihuta, tugize kuba population yacu kiri hasi mu bintu bijanye n'imyumvire, tugifite wenda n'uwo muco usa nkaho nawo kibangamye abantu kumva ko utoca kundi muntu utamuhaye ukuboko
kubwira abantu bari hari abakecuru ngo turamutse kanaka, kubwira umusaza umaze imyaka 90 ari mu ikanisa ngo tuje guterana biragoye. Amakuru dufite nuko batateranye uyu munsi. Ariko noneho ndagira ngo Chef God atanga message yiwe yagaragaje impungenge ze cyane. Ariko kandi numvise Akime aba uwa mbere nawe ngira ngo ni nawe watanze message mbere ya Chef God. Aravuga ati nyabona jewe narebye mbona hari ahantu hashobora kuba hari ikibazo cyihutirwa kiruta ndetse ico bari basanzwe barimo. Iyi virusi nigera hari irasigibara, iradutsembera abantu, irabamara. Abatarishwe n'isaso, batarishwe n'inzara, baricwa n'iyi virusi kubera iwacu ate. Bwana Akimu, ndagira ngo wenda umuntu ahera hangaha nubwo nabagenzi bawe baza kuba bakunganira, ndetse duhaye ikaze n'abandi bari muri studio bakurikiye ikiganiro. Nabonye abantu benshi batujoinize muri studio. Murakaze neza namwe nimukenera ijambo anytime muratubwira. Bwana Akimu, niki cyaguteye cyane kureba kure no guhita utekereza ko kino cyorezo gishobora kugera hariya? Kuko Ebola yaraje igarukira Ibeni, igarukira n'ahandi ntiyageze hariya, barayumvise abaturage. Ariko niki cyatumye cyane uhita utekereza ko kino cyorezo gishobora guhita gera hariya ku buryo wahise utanga itabaza bwa mbere? Murakoze cyane. Ubundi mu by'ukuri iwacu iri enclavement ubu ngubu iyo biza kuba mu bihe bisanzwe mu bihe normale, iri enclavement iki gihe nicyo cyonyine yari igiye kutubera opportunity, kuko nkuko twabivuze iyi virus yandura ku bantu ifite aho ituruka, kandi aho itari hataje umuntu uvuye hanze ngo yayizane ntabwo yahagera. Ni ukuvuga rero kubera ko iwacu hari enclave, hari isole, hatariho urujya n'uruza rw'abantu bava hanze benshi, byari kutworohera kwikumira. Ariko rero ikibazo dufite nuko ubu ngubu ntabwo turi muri bya bihe bisanzwe uko byari bisanzwe bimeze. Kuko mwese mubizi ubu ngubu iwacu hari gukorerwa jenoside igize imyaka 2 ikorerwa abanyamurenge, yatumye imihana yabo yose itwikwa, abantu barangara, abantu barahunga, abantu bose baragenda bikonsantere muri kariya kantu gatoya ka Minembwe, ibihumbi n'ibihumbi byose by'abantu naho ngaho biri. Hanyuma rero kuba ari aho barasa n'abari mu nkambi, rero ni inkambi niko twabivuga, nubwo batayubakiye ariko bari mu nkambi. Ugasanga rero abo bantu buzuye aho ngaho ari abantu bari buzuye ibihumbi n'ibihumbi biri ahantu hamwe. Mbitekereje none urebye ukuntu iyi ndwara cyangwa se icyorezo kirimo kigenda kirukanka gisimba kubera nyine ukuntu isi yabaye umuhano umwe. Iwacu tuzi yuko nubwo hari enclave gutyo, inzira isigaye y'abantu bagerayo n'abaca ku ndege, kandi indege zisigaye zigenda frekama, ntabwo bikiri nka burya bya mbere aho wenda indege yazaga rimwe na rimwe. Ubu ngubu irahaza kenshi, kandi iraza ivuye Bukavu, ejo bundi isanga ivuye kuri Goma. Urumva ejo bundi twamaze kumenya amakuru yuko muri Kongo naho yamaze iki cyorezo cyamaze kuhagera. Rero kuba hari indege zirimo ziva za Bukavu cyangwa se Goma zigenda zija imurenge, kandi zigendayo buri wenda kabiri mu cyumweru cyangwa se n'ubwo byaba rimwe mu cyumweru, deja probabilité yuko hari abantu bashobora kuba bavuye hariya bo bafite iyo virus bakagera mu Minembwe, iyo ngiyo ni ikintu bishoboka cyane. Ntabwo twavuga ngo nta mahirwe hari yuko bohagera, arahari ni probabilité nyinshi yuko bohagera. Rero mbitantekereza ukuntu noneho abo bantu ese biramutse bibaye ntabwo tuzifuza. Amasengesho yacu n'ibyifuzo byacu nuko nta muntu urwaye iriya virus wagera iwacu, ariko aramutse ahageze agasanga abantu batuye kuri abatuye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bari hamwe bose, kandi bo badafite avantage yo kuba umwe yabaha undi akabaha nk'uko twe tubikora. Bo bari force kubana, bari force kuba ahantu hamwe bose, badashobora kwizora. Aho ubu ngubu realite nk'uko twese tuyizi, umuryango umwe gusa urimo cyangwa se inzu imwe iri kwebereza imiryango hagati y'5 n'10. Ni ukuvuga ngo abantu bari hamwe bose ni benshi, kandi bafite ubushobozi
bwo kuba boba hatandukanye kandi ntibafite n'ubushobozi bwo kwirinda ngo bakore ibisabwa. Muno mu gihe niyo ndwara yahagera, tekereza ukuntu iramutse ihageze usibye ko badashobora no kwirinda n'uno se bonavurwa gute. Nta kintu na kimwe bafite, nta na leta dufite twebwe nk'ahandi hose zibuze igerageza no kubafasha, nubwo n'ahandi hose leta itari mu kubishobora cyane, ariko gatwe ntabwo dufite bashobora kubikora. Bitekereza rero gutyo numva ngize ubwoba, numva ko nta bandi bashobora kubatekerereza no kugira ngo bagire icyo bakora atari twebwe. Ni muri urwo rwego rero nakomeje kugerageza gukangurira abantu, nubwo nanjye nabitekereje bisa naho byarenze, ariko byari bisa naho bitaraba turete nubwo deje imiryango isa n'irimo gufunga. Murakoze cyane. Urakoze cyane Pasiteri Akime, ngira ngo ibyo uvuga buri muntu wese arabyumva kandi twese turemezanywa nawe ku ngingo ndetse n'icyemezo wafashe cyo gutabariza. Ndagira ngo ahangaha hari abo wavuze, wenda turaza kubagarukaho nyuma, ariko wenda reka ngaruke kwa Pasiteri Musinga Rupande. Pasiteri, uri umukozi w'Imana ariko kandi urarebera hafi ibirimo kuba hariya mu gihugu cy'iwanyu. Ibintu Akima avuze n'impungenge yagaragaje tibwateye kabiri. Chef Gadi yaratabarisha, araduhamagara ati nyabuna nimugire icyo muvuga, nimubwire Diaspora igire kwa kundi zigira, dore niwe muvyeyi dufite nkuko yabyemeje no mukanya ati Diaspora uwo bagabira yobagabira inka zigashira mu biraro, sinomenye icyo mbabwira, baradutabaye bati ni nabyiza ko mwanagiye. Ariko noneho hari impungenge Akima agaragaje ati ukuntu abantu barizole hariya nta bantu barashobora gushira. Kandi Gadi hari ibintu Akima avuze ati iyi ndege izigenda nka kabiri mwinga. Abantu benshi banduye urebye mu bihugu by'u Rwanda, muri Kongo n'ahandi ni abantu banduriye ku bibuga by'indege. Niba abantu bavuye Bukavu bakora business, niba hari business ihuza Bukavu na Minembwe, Goma na Minembwe, hehe na Minembwe n'ahandi, byanze bikunze iki cyorezo ntashitiko kidashobora kugera hari. Icambere Gadi yatubwiye ko nta bipimo, ariko noneho reka turebe ingaruka, reka turebe konsekanse bishobora gutera n'uburyo noneho abantu babyirinda. Pasiteri Musinga, ndagira ngo wenda ugaruke hano kubzo mugenzi wawe yaravuze, wenda ugira icyo ushimangira cyane ku mpungenge agaragaje. Hari ingendo, hari uguhahirana, hari kuba population itari eduke bihagije ku buryo bamenya kwirinda. Hanyuma Minembwe urabizi ko ubu nyine isi y'abaye ntoya irahuzwa cyane na turiya duce tundi two mu Mushasha no hasi n'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Iki kintu wowe uragifata gute Pasiteri Musinga? Izi mpungenge ufite nawe waba wemera ngo nakimo ku bintu avuga? Murakoze cyane umunyamakuru Sarusi. Mbere ntarunganira mwene data Pasiteri Akimu, reka mbanze nunge murya mwene data umuyobozi wacu Mukiza Burugumestre ashimira aba Diaspora, cyane abagize Mahoro Peace Association hano muri Amerika, ku butwari bagaragaje muri no minsi cyangwa se uyu mwaka ushize wenda gushira intambara zahabaye zikomeye abantu bacu bibazo bahuye nabyo kugeza uyu mwaka. Bahagaze mu rwego rwabo bakora ibintu bidasanzwe zo gufasha imiryango yabo cyangwa se gufasha ubwoko bwacu bwose kugira ngo babutabare mu buryo n'ubundi, mu buryo kubagaburira n'imiti no kubavura. Ibyo bakoze mu by'ukuri ku giti cyanje no mu izina ry'abanyamurenge nk'uko yabivuze umuyobozi, turabashimira ku butwari bagaragaje, kuko impamvu mbivuze nibyo nza kurangirizaho. Impungenge zirahari, hari iwacu habaye intambara zikomeye, bari mu nkambi. Urebye abantu bagiye bava mu bice bitandukanye, mu Bibunda no ku Ndondo n'ahandi, bose biswa hariya mu Minembwe, mu inzu yuzuyemo abantu benshi, ni mu nkambi. Ingwara ihageze mu by'ukuri iyo bamerera nabi zo ibitangaza, kuko ntibafite imiti ihagije, ntibafite ibipimo bihagije,
yewe no kuyirinda zogora kandi transport igerayo n'iriya ndege igera hariya rero byaba byiza yuko bagerageza kumenya uburyo boyirinda hariya bakurikije amabwiriza abategetsi bazobahereza cyane ndavuga mu banyamasengesho mvuge mu matorero kuko ndi umupasitori ndi umunyamasengesho ni byiza ko nubwo dusenga tugomba gukurikira gahunda za leta ni byiza ko tugomba kwirinda nubwo dufite Imana iturinda nubwo dufite Imana idukunda dufasha kuba hafi y'ibibazo byacu ariko ni byiza ko tugomba na Yesu niwe yabwirizwa aratubwira ngo inzoka kandi ngo muce bugufi nk'inuma mutagira amahuko n'aba bayobozi bababwiye ngo mukore iki kintu mu byumba by'amasengesho kuja ahantu gusenga n'ahandi kuja gusurana abantu bagenda binjira mu maga atandukanye hura n'abantu ni byiza kubyirinda na hano mu masoko aho hano iwacu muri Amerika kurasha ugasanga bashize ya sabune ya sanitize ugabanza ugakaraba intoki kandi ugiye no mu isoko ni byiza ko twumvira amabwiriza y'abayobozi bacu kugira ngo twirinde iriya ndwara hagati aho ndagira ngo mbwire n'abandi bantu bose banyumva bumva ururimi rw'abo Banyarwanda hasohoka nk'ugiye gushaka ibiryo agaruke azana ibiryo mu rugo hano muri Amerika ni wanje nagiye mu isoko kuja gushaka isabune yo koza intoki n'akantu ko gupima umuriro ndabibura mu isoko ya Walmart kuko abantu bose baguze amasabune bashira mu mago kugira ngo bashire gukaraba birinde indwara rero natwe tugerageze uko dushoboye kose mu bushobozi bwacu uko dufite muri Afrika mu Minembwe n'ahandi kwirinde ingwa abantu bubahirize gahunda y'abayobozi bababwiye ngo umuntu atanga amadolari 20 ayo 20 umuntu wese yatanga usanga abantu benshi abasore abana n'abakobwa bicaye kandi bakorera amafaranga menshi bakibwira ko abagabo ari bo batanga bonyine kandi abagabo ni bake abasore bumve ko ikibazo kibareba gahunda abayobozi bacu badufitiye tuyikore neza tubashigikire tuyuzuze kugira ngo bashobore gutabara umuryango wacu leta yacu murayizi ni leta ya Kongo irakora ibindi ishaka igakora n'ibindi tugashaka izikora niyo yonyine ntitwobijamo kenshi ariko turayizi uburyo dutabara n'imiti n'ibitaro bihari turabizi tugomba twenyine kurebera imiryango yacu ubwoko bwacu tuhaguruke dukore mu mifuka yacu uko ufite uko ushoboye ugeze mu kigega cy'amahoro amafaranga ufite kugira ngo none barebe ko wogura imiti yo gutabara mu gihe iki kibazo cyogera hari yewe no kugura n'amasabune yo kugira ngo abantu bakarabe boze intoki bakarabe mu maso kugira ngo bashobore no kwirinda indwara habonetse n'amafaranga hariya ku kibuga cy'indege iriya ndege niho bakamisha niyo yazaniye ibiryo n'ibindi kuko inzira zarabuze habonetse amafaranga boshira n'amazi hariya abantu bava mu ndege bakaza bakaraba kugira ngo bakumire iyi ndwara itinjira mu baturage izo ni inzira ingamba twofata byose zigafasha ubwoko bwacu kugira ngo iyi ndwara yinjire mu baturage rero icyo nosaba aricyo navuze ndi burangirizaho ndasaba abantu bacu bakoze ibikorwa by'indashikirwa mu by'ukuri n'intwari kandi Bibiliya ivuga ngo
icyatumye Imana igusiga aha ifite impamvu Imana yabazanye muri ibihugu ni ukugira ngo iki gihe gisa n'iki mugire icyo mumarira ubwoko, muhagarare muzibe icyuho, ntihagire ikihunga cyangwa ikibazo kiba mu bwoko bwacu, buri muntu wese yumve ko iki kibazo kimureba. Amerika kiratabaza ivuga ngo ugira ikibazo leta iramufasha, abaturage bacu nta wundi ubafasha, twe tubafasha. Rero umuntu wese agerageze atange ashigikire porogaramu z'amahoro kugira ngo barebe ukuntu mahoro yofatikanya n'abayobozi hariya umurenge kugira ngo barinde abantu iyo ndwara itinjira mu bantu, yewe nisa n'inzira abantu babona icyo barya. Murakoze. imurenge.com. Urakoze Pasiteri Musinga, uvuze ikintu unakangurira cyane cyane abayobozi, ariko wenda ukivuga abayobozi reka mpite nja wenda ndakugarukaho nyuma kuko urizanye n'ubundi ari yo naringiye gukurikizaho. Reka mpite nja kwa Yakimu, wenda Akime. Musinga avuze abayobozi, ariko ntitumenya abayobozi avuze abaribo. Hariho abayobozi uburyo abantu banyamurenge bagiye bayoborwa muri za mutualite kuko ari go rwego, hakaba na pastorale n'ibindi. Ariko muzukuri niba navuze abayobozi, niba bavuze ab'igihugu, niba bavuze ab'inzego z'ibanze nk'abayobozi muri komine, hari abayobozi abo twita abayobozi bari hariya Kinshasa n'abandi, ni bande ubona we Akimu bashinzwe kino kibazo bashobora kugira icyo bakora, ndetse yewe wanavuga ati kubera iki isasu rishobora kuvuga abantu bakagenda bakaja gusura ababyeyi, ariko iki cago caza kubera iki abantu batagombye guhaguruka cyangwa bohereza intumwa, niba ari mahoro peace yohereza intumwa baje kubwira abantu, bashakira abaganga ibikoresho, babwira ati mugende muje kwigisha abantu uko bitwara muri kira kibazo. Mu Minembwe nkuko gadi yabitubwiye ati hari abaganga bakeya cyane, amasoko ni isoko rimwe risigara rya gatanu, ibintu ubona bari enclave cyane. Ariko noneho aba bayobozi ni bande barebwa na kino kibazo ku buryo bashobora kugenda bagafasha bari abaturage, kubigisha, kubakangurira kwirinda, ndetse no kubasura muri bino bihe. Barashobora kubabwira ati reka twohereze intumwa nkuko tuba twohereza intumwa hariya zikagenda zikajana imfashanyo zikagira gute, reka twohereze intumwa mahoro nihagurutse abantu igende yongere yohereza itsinda ry'abaganga bagende baje kugira icyo bakora hariya. Bwana Akimu, ngira ngo ahangaha uhagaruka wenda niba wumvise point yanje. Yego cyane, nawe gahagaruka. Urakoze. Ariko mbere yuko mpagarukaho reka mbe nk'uwongeraho gatoya ku byo Pastor yaravuze ashimira Diaspora, ariko aravuga ngo cyane mahoro Peace Association. Ndibaza wenda nuko ngira ngo nuko ariyo ariho abarizwa, ashobora kuba ariyo azi cyane imirimo ikora, ariko ntabwo ari mahoro gusa. Diaspora yose yarakoze, mutualite zose, mutualite ya Canada zarakoze cyane, ndetse n'abavuye muri ya conference bavuze ukuntu abantu nyine delegation yari ivuye mu Minembwe yabashimiye. So bakoze imirimo y'indashikirwa. Ari Diaspora yo muri Australia nayo yarakoze. Rero mahoro nico kimwe n'andi ma Diaspora yose, bose barakora, bakwiriye gushimirwa kimwe. Hanyuma rero abayobozi uvuga nibyo, abayobozi rero ko bibona ntabwo abayobozi ari abantu bakategura imwe gusa. Hari abayobozi nkawe yaravuze baza Diaspora, kandi si abitwa gusa yuko ngo batowe, ni umuntu wese. Bo bari abapasiteri bayoboye amatorero, bo bari abantu bayoboye amaorganisation yabo, ama ONG, bo ari abantu bayoboye amatsinda y'abasore, y'abamama, abo bose ni abayobozi. Rero abayobozi ba Diaspora bo muri Diaspora muri rusange mu makategori menshi cyangwa se mu matsinda menshi atandukanye, abo ni abayobozi. Hari abaganga bari mu bihugu bitandukanye, aho bari hose, agiye yo bari umwe cyangwa babiri, uwo ni umuyobozi. Hanyuma hariho nanone n'abariya bayobozi status quo nyine b'abayobozi bo muri leta, cyane tubitsinda twa expectinga
imvukira z'umurenge kuko nibo ikibazo kiraje ishinga kurusha abandi. Abo ni abayobozi nabo nanone numva tuvuga, ariko kandi n'umuntu uwo ari we wese ahari urajwe ishinga n'iki kibazo ubona hari icyo yakora. Umuntu wese ufite icyo yakora, si ngombwa ngo arinde ngo kubera ko abayobozi batamubwiye cyangwa abayobozi batabikora. Niba ufite wumva hari ikintu wakora, watanga amafaranga, wagenda wakora iki, wabikora. Gusa nubwo turi kuvuga hariho bimwe dusa n'abavuga dusa nkaho tutakiriho no tugendera ku gihe. Ikintu cyo kugenda muri iyi sanse, muri iyi context turimo ubu ngubu ntikinashoboka. Ubu ngubu indege zose zarahagaze ntaho boca. Nayo mpamvu ibi tuvuga byihutirwaga. Ikibazo kiri critique ngeratekereza ko twagagombye wenda no gutanga ibitekerezo tunakiganiraho ni ikibazo cy'indege. Iyo iriya ndege iva kuri Goma cyangwa se Bukavu ija mu Minembwe, aparama niyo honyine gusa hasigaye, kuko n'ubu ngubu n'ubona amafaranga cyangwa ushaka kugenda n'ubwo muri abadokiteri bangahe muvi n'ahangaho ngo mugende indege zarahagaze. So iriya ndege ikiri hariya ntituzi neza niba nayo izakomeza. Iyo iriya ndege iri hariya ija mu Minembwe ifite umugisha n'umuvumo. Umugisha ifite kuri twebwe hari igihe utekereza ukavuga ati iyo icyaduha Imana ngo ikomeze igende, kubera ko niyo yonyine gusa nk'uko umuyobozi Gadi yabivuze izana ibiryo, ishira biryo abantu bari hariya. Uko yabivuze kandi tubizi, nta kintu na kimwe bafite, nta handi bafite bavana provision, nta handi bafite bavana ibiryo. Iriya ndege yonyine ya supplying. Rero iba ihagaritse gukomeza igenda hariya, noneho nubwo batokwicwaga n'iyo virusi, usibye ko nta na garanti inavuga yuko indege itagiye nta bundi buryo yogerayo, ariko itanagiye nanone gukwishwa n'inzara. Noneho ukibaza none se turabigenza gute? Nicyo kintu tugomba kuganira. Hanyuma nanone igiye hariho probability yuko ishobora kuzana ikibazo. So ndumva ko abo bantu sinzi niba wenda wari ukihagera twari kwibaza ese iyi ndege niki cyakorwa kugira ngo iyi ndege igende itware ibiryo, ariko nanone nize ngamba zafatwa ku buryo ishobora gutwara ibiryo ariko ntibitwarire Kavutimes. Nje numva naho ngaho naho abayobozi bo abantu bose bashobora kugira capacity yo kwefuriwasa abandi bantu kugira ngo bakore bagire icyo bakoze kuri iki kibazo turi kuvuga. Murakoze cyane. You are listening to MPC Radio. Urakoze cyane Pastor Akime. Reka wenda musinga hangaha wumvise ibyo Pastor avuze, ngira ngo ntabwo yabushanya cyane n'ibyo n'ubundi nawe waruvuze, ariko hari impungenge agaragaje ati iyi ndege irazana kabutindi. Ndagira ngo iyi ndege ngira ngo Gadi yayitinzeho avuga ati biragatsindwa ko iyi ndege yohagarara. Atariko kandi izi impungenge kandi zirahari kuko ishobora kudukwegera. None se Pastor Musinga, iyi ndege irahagarara bigende gute? Hanyuma ni uwuhe mwanzuro ku giti cyawe uramutse usabye gutanga inama mu by'ukuri z'ukuntu Minembwe yakora akomeza gusabana na Goma ndetse na Bukavu binyuze mu nzira y'ubwikorezi, kuko uko bizi imirima yararaye, inkanti zikamwa na konti zigihari. Iriya ndege yonyine ngo niyo yari ikibagaburira. Amakuru dukesha umuyobozi w'ubutegetsi bwite bwa leta buri hariya Bwana Mukiza Nzabinesha agaragaza nawe impungenge z'iyi ndege, ariko none nakimara bivuze neza, ariko nanone biragoye kwemera ko iriya ndege ishobora kugira icyo ikora mu gihe, ndavuga ku ruhande ruri negative, biragoye guhita bahagarika iriya ndege mu gihe wenda kari agace katarazamo corona, kataragaragara buriya bwandu. Biranagoye kandi kumvisha abantu bo mu Minembwe bibungukiraga kuri iriya ndege ati kiriya cyorezo gitumye iriya ndege. Bwana Musinga, Pastor Musinga, ngira ngo hari icyo wokunganira mugenzi wawe ndetse ugatanga n'inyishu kuri icyo kintu ko kigoye gusobanura cyane. Cyane bwana nyamakuru Sarusi, icyo ni ikibazo kigoye nk'uko umuyobozi yabivuze, Burugumesitiri Mukiza. Iriya ndege ibahahira nibwo bwikorezi bafite, ariko kandi iteye impungenge kuko
iriya ngwara nigera Bukavu no kuri Goma biroroshe cyane kurira muri iriya ndege ingwara ikagera mu Minembwe byoroshe cyane kandi biroroshe iriya ndege ihagaritswe ingwara igeze kuri Goma ni Bukavu abantu bagahagarara iminsi mikeya iyi ngwara ntabwo yogera ruguru rero cyo novuga ni ukugerageza abayobozi aribo bari abayobozi ba leta bakabirebera hamwe ico bashobora gukora mu buryo bwo gufasha abaturage ariko hagati aho namba bataranayihagarika arizo nari mvuze ngo abayobozi barebe uko kurinda ibyo bintu bagerageze boshira n'amazi hariya ku kibuga cy'indege abantu bagakaraba abantu bashite bakoga cyangwa se bagakaraba ku ntoki kugira ngo barebe ko abo baramukije iyi ngwara itagenda iyandukira bakarebera hamwe inzira bokoresha mu buryo bwo kurinda abaturage kandi biramutse bibaye ngombwa iyi ndege igahagarara aho kugira ngo iyi ngwara yinjire hariya abantu baguma bakarya ibyo bafite bakagerageza mu buryo bobaho hariya ariko iyi ngwara itahageze kuko iyi ngwara ni mbi cyane ku bantu bacu badafite imiti ihagije urebye nuko iyi ngwara ihagenda yandukira hano muri Amerika n'ibindi bihugu urebye ibikoresho bafite ukuntu bavura abantu ariko abantu bakarengaho bagapfa mu by'ukuri uri umuntu wese w'umunyafrika ugomba gutekereza kuri Afrika nkabiri uriya muyobozi wa MS yavuze ati Afrika bagerageze birinde kuko ihageze iyi ngwara yoca ibintu ikindi nshobora kuvuga ni ikibazo tugira abantu bacu cyangwa se benshi b'abanyafrika tugira prevention titwirinde ikintu cyane tuja kubitekerezaho cyane cyamaze kudufata noneho ugasanga twebwe turarangaye ko turabifata nk'ibyoroshe ingwara yamara kutugeramo tukabona kubitekerezamo no gukora cyane ugomba kwirinda ikintu kitarakugeraho kuko kikugezeho kiragukostinga cyane cyo gutakariza n'ubuzima abantu batekerezaho nk'abijyana rimbuza abayobozi hari abayobozi bari hariya ba leta hari abayobozi abapasitori n'abayobozi abantu giti cyabo n'abayobozi kuko pasiteri yarabivuze Akimu dufite abayobozi ba mituwalite dufite global network dufite mahoro dufite abayobozi ba mituwalite ahantu hose bari bagerageze bakore nka kurya bahora batabara mu buryo butandukanye intambara zateye n'iyindi ntambara bagomba kubona ko ari indi ntambara batekereze uko boyirinda nuko botabara ubwoko cyane cyane ibyo nari navuze abantu bongere bisubiremo batange amafaranga yabo batange ibyo bafite kugira ngo baramire ubwoko murakoze urakoze cyane Pastor Musinga Rupande ngira ngo ahangaho umuntu yanahita wenda gushimira mu zukuri kuko neza muhuje hamwe na Akimu uko yavuze nawe umwunganiye gutyo hagati aho ngaho ndabona hari abantu batse ijambo bashobora wenda kugira ico bavuga nimero 247 urashobora gutanga icyifuzo cyawe cyangwa se kugira ico wunganira abatumirwa bacu ikaze mu biganiro bya MPC Radio. Hello. Yego turakumva neza kaze mu biganiro byacu urashobora kunganira mu minota nk'itatu wenda ibizo batumirwa bacu bavugaga. Murakoze cyane reka mbanyisubize batumirwa mbagire ngo mwiriwe nawe munyamakuru. Mwiriwe murakoze cyane. Reka tubashimire cyane ku kiganiro mwateguye cyiza gusa mu gihaye umwanya muto. Njyewe mu bitekerezo by'ubutange nasabaga yuko yaba ingingo yazagarukaho kenshi mu buryo dukangurirana ikibazo dukangurirana iki kibazo gihari ariko ubwacu turi hanze cyane ndetse tugerageza kubikangurira nabi wacu ariko muri make reka tuzibaze hano ho uko bimeze kose ni ibihugu bigendera ku mategeko kandi zubaha amabwiriza ndakeka yuko twumvikana na bagenzi banje yuko tugendera ku mategeko. Ikibazo kiri iwacu nakurikiranye audio ya Burugumestre mu gitondo nayo mvishije
maze kumva n'amagambo y'abagabo twese ibyo dushaka ni ukwifuza ukuntu iwacu haba amahoro no kwirinda kiriya cyorezo cyane, ariko mu kukirinda twebwe turi hano hanze ntitwifate nk'abantu bari iwacu, kandi ntitubishyire muri za sisiteme tubamo, amategeko tugenderamo, ibintu byose dukoreramo tubitandukanye n'ibindi iwacu cyane. Gazi Nzabinesha yavuze ngo uru ni urundi rugamba rusa na rujya rwariko rurwanwa nabwo ntirurahagarara, wenda iki cyorezo gishobora no kuyihagarika iriya ntambara, yuko ntikihaye kireba twirwaneho cyangwa kigaye kireba twirwaneho cyangwa kigaye kireba babiroje bishambu. Ni ikibazo kireba buri wese, ni ikibazo kireba buri bwoko butuye hariya, ni ikibazo kireba buri dini rikuye hariya, ni ikibazo ikintu cyose gihumeka kiri hariya umuntu mbese ni ikibazo kimureba. Mu buryo rero mbona bumwe gusa bw'iwacu twabafasha muri ino minsi ya mbere yavuga yo kwirinda ni ubukangurambaga bwonyine. Ubukangurambaga buzabafasha mu buryo butinjeye uko natekereje. Mukiza yavuze uko ikibazo kimeze, aravuga ngo abantu bamwungura ibitekerezo, abo bagabo batanze ibitekerezo byiza cyane kandi bigomba kugenderwaho n'abashimira abashumba b'Imana abo bumvise. Ariko igitekerezo cyanjye njyewe kirunganira cyabo, ntabwo mikakanye cyabo ariko kirabunganira. Hari iwacu abantu ba mbere bashobora guhagarika kiriya kibazo mu buryo bwumvikanye n'inzego za leta z'iwacu mu gace k'iwacu zifatikanyije n'inzego z'amadini. Abanyedini b'iwacu mu bwoko bwacu n'abashefu b'iwacu baruzuzanya, barubahana. Niba bifatira ingamba ikibazo kirakemuka, bazabyitwaramo neza. Twagize amahirwe nubwo twahuye n'intambara, ariko hari iwacu Imana yahahaye radiyo. Tuza tuvugana na ba data mu gitondo bakatubwira ngo bari kumva radiyo neza. Publicité zose zica kuri iyo radiyo zibe gukangurira abantu kwirinda iki cyorezo, zaba iza mu gitondo zaba iza nimugoroba, ni ukubasaba. Turizera ariko n'abazabikumvamo. Naho ibintu ariko muvuga byo kuvuga ngo iriya ndege yuzana indwara kandi ntigomba kureka, ndumva rero ko atari urwego rwacu, ni urwego rwa leta y'igihugu uko izafata ingamba. Niyo izavuga ngo indege igomba kuguruka cyangwa ntigomba kuva, kandi ntizabikora ari uko igomba kugirira abiwacu nabi, ishobora kubikora ari ukubarinda. Bizaterwa n'uko icyorezo kigenda kizamuka gifata intera mu gihugu, kandi ndizera yuko iriya ndwara iki cyorezo kitariko cyambukiranya imipaka ku bazunguzayi cyangwa abacoracora, cyane cyane ko kirajanwa n'indege. Iriya ndege rero umunsi Bukavu hazafatwa ingamba zo kuvuga ngo indege za Muti zizija Goma, zizija ahandi hose, za Shabunda, zizija za Walikale no mu Minembwe izahagarara. Ariko njyewe kuko twaganiriye n'abashumba kandi mbashimira cyane, ni mukangurira abantu bose bizera Imana gusengera kiriya cyorezo. N'utuduta twarakize turatsindwa mu izina rya Yesu, ibintu byose bigenda neza, hamwe no kwizera. Twizere yuko kiriya cyorezo kitazagera iwacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. imurenge.com. Urakoze cyane bwana Gakunzi, ngira ngo ibyo avuze muzukuri birumvikana cyane. Bati mukangurira abantu gusenga. Sinzi niba gusenga bishobora wenda guhagarika iki icyorezo ku rwego rungana gute, ariko uburere n'uburezi byose byose birajana. Nkeka ko abantu basenza ariko kandi bakanakora muri ubwo buryo bwo kwirinda hari icyaba. Bwana Hakimi, wumvise uko Gakunzi yavuze, ashimangiye ibintu avuga inzego zose zishinzwe, namwe mwari mwabivuze, zishobora kugira uruhare mu kurangiza biriyangira ngo Pastor Musinga nawe yabikomojeho. Hari ikintu wumvise uwo mwunganira wenda kuri propo yiwe kubyo yaravuze kubijanye n'ibyo twari tumubajije? Yego, urakoze cyane. Gakunzi bose avuze amagambo meza cyane,
ibyo avuze rwose turemezanya nawe 100%. Icyo namwunganira ni ukuvuga ngo nk'uko nyine yaravuze ikibazo cy'indege ni ikibazo kireba leta, ntabwo kisa naho kitureba, nta na control wenda tuyifiteho. Ariko kandi aho niho hazira ndewe icyifuzo nuko twasaba abavandimwe bacu bari muri leta bakagaragaza ko twebwe indege ije mu Minembwe ntabwo imeze nk'iziriya ndege, kuko igihari cyo indege niba zahagaritswe mu gihugu n'iri irahagarikwa, that's for sure. Ariko nkavuga ngo ubu ngubu ahubwo twohamagarira gukangurira abagenzi bacu cyangwa se abavandimwe bacu bari muri leta ko bagaragaza kwereka leta yuko indege ije mu Minembwe ntabwo ari nk'indege z'ahandi hose. Izo ntabwo ari indege z'abapasaje. Icyo babuze ahubwo babuze ko iyo ndege idatwara n'umupasaje n'umwe usize pilote. None iyi ndege ibonwe ifatwe nk'uko nguko urabona nka Amerika na Canada bafunze imipaka, ariko baravuga ngo sof amamodoka azanye ibintu bijyanye na essentials no kuvuga ngo n'ibiryo, imiti. Urumva ibyo bintu iriya ndege bakore lobbying yuko bumvise leta kuri iriya ndege ijanye ibiryo n'imiti, nta kindi kintu. Umuntu uwo ari we wese bamubuze kugendayo. No nimara ibo bafite ubushobozi bwo kuba bakumvisha leta kandi bakabyumva, kuko leta irabizi ko nta bundi buryo abantu bashobora kubaho, nta bundi buryo abantu bashobora kurya, nta handi buvana n'ibyo atari indege. Noneho kandi ikindi bakora hajeho nanone ku bayobozi bari hariya kuri tele bafate amamezire yo kuvuga ngo ibiryo bije nta contact na pilote, aragira hariya ibiryo babivane mu ndege, babe bambaye wenda amaga, babirekera ahantu. Uko tumaze kumenya aya makuru y'iyi virusi iri sensible, nyuma y'amasaha wenda 6-7 iri expose ku zuba virusi iba yapfuye. Iho bashobora wenda no kwirinda bakambara amaga, barangiza bakayata, bakayajugunya, bakayahamba ahantu, bakagerageza ukuntu ibiryo babirekipera ariko hatabaye contact n'umuntu, kandi wenda babyejeje ukuntu. Iyo ni control bashobora gukora bigakunda. Ariko niba leta nanone bavuga gusa ngo igihugu cyose bavuze ngo nta ndege zigenda, iyo ngiyo izaba ari kashe bashize yo kuvuga ngo iwacu batubishwe n'inzara. So we cannot afford yuko indege itagenda, ariko we can afford kubinimiza amariske mu gihe indege izanye ibiryo, kubinimiza amariske ya contamination y'iriya virusi mu bantu. Rero ikindi nk'abansaba yuko mu by'ukuri njye nasaba aba bayobozi bose twamaze kuvuga kare ko ndetse je nongereyeho n'abayobozi b'imbuga kuri iki kibazo gusa specific no kuri kibazo abadmine b'imbuga, buri muntu wese dutanga amafaranga habe fande ya Corona Virus imurenge, apana yangaya dusanzwe dutanga kandi ntabwo ari menshi, nubwo buri muntu wese yatanga $10. Wumvishije ibyo burugumestre yavuze ko kwishyura abantu batanga amazi, kugurira abantu amasabune, ntabwo ari ibintu bihenze cyane. Nubwo buri muntu yatanga $5 cyangwa 10 tukayahuza hamwe akagenda yakora akazi kanini cyane, kuko mu by'ukuri ibikingiriye indwara ntabwo ari ibintu bihenze cyane. Ahantu hakorwe noneho tugakora dukomeze rwose nk'uko yabivuze gakoze yabipropojeje iki kiganiro, mwebwe mubishoboye cyakorwa kenshi kugira ngo ubukangurambaga bukomeze bukorwe, ndetse sinzi uko byagenda kuko ndabizi ko imurenge.com mufite contact hariya kuri radio ya Minembwe, nanone bikomeze bivugwe. Rero muri make twese iki kintu ni ikintu kitureba twese, dutanga amafaranga uko yangana kose, anahurizwa hamwe araba amafaranga menshi agere kuri tele afashe mu kushura abatanga amazi. Ariko kandi ngiye kindi na propose abantu bacu baririya bo babasirikare bari kuri tele, bo bariya basore batwirwaneho na bagunyine, badufashe mu gukumira abantu bandi baza binjira batazanye n'indege ariko bashobora kuba bari bava hanze bava zo mu mushasha, bamenye buri muntu, bamenyekane uyu muntu wenda no gwato babuza kuza, ariko bamaking sure yuko umuntu musha waje abanze abi isolated ahantu
iminsi byibuze 14 15 mbere yuko aje muri rubanda nyamwinshi. Ibyo bintu bashobora kubikora. So bakoresha n'abasirikare bari hari n'abasirikare ba leta n'abaki bose kugerageza kugira ngo dukontrole movement z'abantu binjira muri Minembwe cyangwa se binjira ari ahantu hose abantu bacu bari. Murakoze cyane. Urakoze cyane Hakime, reka wenda mitenja kwa Musinga uvuze ikintu ca leta ko hari kigomba gukora na narimo soma inkuru isohotse akakanya bavuga ko Perezida Tshisekedi yatumije inama d'urgence deke inama ishobora kuba mu masaha make yari imbere uyu munsi w'akazi rimwe hariya muri Afrika, inama ishinzwe kureba uburyo bo kumira cyane bushiramo imbaraga mu zukuri kurwanya kugira ngo ikwirakwizwa ry'indwara rihagarare. Nkuko tubizi kira gihugu Pastor Musinga ni igihugu gisa nkaho hari uduce tumwe dusa nkaho tumeze nk'utwigenga bikorera ibyabo bafite amareta yabo, dore ko banafite nyine n'amareta ku rwego rwa province. N'uyu munsi gadi yatubwiye ati twandikiye umuyobozi w'intara guverineri, twaramwandikiye ntaradusubiza, tumwereka ikibazo c'amasoko ko isoko ni rimwe rirema abantu bagera mu 1500, biragoye ko abantu bose bokaraba, abantu bose bakaraba, nayo mazi turayagura, ibintu nk'ibyo. Ariko noneho reka turebe uruhare rwa leta. Pastor Musinga, leta urabona ifite izihe mbaraga, leta ya Kongo urabona ifite izihe mbaraga zo kurinda aba baturage iki cyorezo, gukwirakwira kw'ikicorezo cyane cyane bo muri ho plateau, ukurikije n'ibibazo bihari biri hariya uriya ntari strategique. Hanyuma ikindi ibyo yaravuze Pastor mugenzi wawe Hakime, yaravuze nyine inzego za leta ndetse na Gakunzi yabikomojeho. Ese koko bano bantu ni bande bashobora kuja kuvugana n'iriya ndege ku buryo bavugana n'ubuyobozi ati turashaka ko indege izazitwara abantu bameze gutya? Se niba ari abayobozi bare Kinshasa, ni bayobozi ku rwego rw'intara, na abayobozi ba commune, ni za mutualite, n'abaturage, bimeze gute aho ngaho? Wenda ndagira ngo aho ngaho ugaruka kugira ngo ushimangire cyane ibyo bagenzi bawe bari bavuze. Pastor Musinga. Urakoze Sarusi umunyamakuru. Reka manze nsubize ikibazo ca mbere. Leta yose ifite imbaraga zo kugira icyo yamarira abaturage mu gihe ibifitiye ubushake ikabishiramwo n'imbaraga. Ariko singiye kuvuga ko Kongo itabishobora, irabishoboye mu gihe yo bishiramwo imbaraga kugira ngo irinde abaturage kandi ibarengere. Urebye ibindi bihugu uko bihaye bikora, bashize abantu bose mu mago, babwiye abantu ngo bagwe mu mago, nayo leta niko yabikoze. Ariko indani mu gihugu, indani Kongo ni igihugu kinini, kuko wabivuze usanga hari uduce tumwe dusa n'utwigenga, urenze iriya za Murenga ukarenga kugeza Mirimba n'Inganji, uwasanga abantu bakora izo bashaka bagendera ku magambo ya ba chef babo, abandi bayorwa nabo ba mayimayi, iyo hari za Gumino n'ibindi na za Twirwaneho, ugasanga baraho ngaho leta ntacu bagenga ntacikora. Ariko leta ifite imbaraga, iramutse ibishatse yo kontrola kare agace ikagashiramo imbaraga kandi abantu bakirinda mu gihe yo bishoramwe amafaranga n'ubushake. Namba leta ivuze ngo iragaburira abaturage hariya bagombe hariya ntiyagira abandi babasanga, ni stoke y'umunsi umwe gusa ikabahereza ibiryo boryo hafi amezi angahe ikikiza kigatambuka. Mu gihe leta yabishizemwo imbaraga birashoboka. Ariko bikira amagambo gusa tukavuga ngo leta irahari ntacu hayikora, leta ntabwo arakanwa, leta ni ibikorwa birengera abaturage. Mu gihe abaturage nabo baba bakora bagatanga imisoro, ya mafaranga ava mu maminere, ava mu bice bitandukanye, imfashanyo ziza muri leta nizo kurengera abaturage mu gihe nk'iki kibazo nk'ibi, mu gihe bakeneye ubufasha. Ariko ikibazo kinini dufite nuko usanga kenshi amagambo avugwa yuko abantu bayoboye abaturage ariko ntihagire icyo babagezaho mu ntoki n'icyo babamari. None ugasanga binjiye mu bibazo n'ibyago bikomeye, leta ihayirebera, leta ivuga gusa ngo turabafasha, ntihagire ikibageraho,
leta ivuga ngo utanze amafaranga ntashike, leta ivuze ngo turakemura ibibazo ntibikemuke. Ibibazo ntibikemuka mu magambo, ibibazo bikemuka mu bikorwa. Ubwo uyu muntu nkunda kugaburira ntabona ibiryo, tuba wamugaburiye kugira wamuhenze, wamubwira amagambo ariko ntasho uba wamugejejeho. Leta ifite ubushobozi iramutse ibishizemo imbaraga n'ubushake bwo kugira ngo igaburire abaturage bayo cyangwa se abantu bari muri iriya misozi, kuko impamvu tubaye tuvuga abaturage ni benshi ariko turavuga aba ni murenge, kuko iyo bari mu nkambi bakuwe mu byabo. Hari abaturage bari muri Kongo n'ahandi bafite ibiryo byabo bahinga, bafite ibigori, bafite ibishimbo, tukiri mu giturage urabizi twagerageje bita ngo imyanya n'amasitoke, ugasanga karuri cyangwa urusenge guzuye ibigori. Noneho gusa bakaze bahura aho bagashokora bagahaha bakagura gusa umunyu n'ibindi n'amavuta bagateka aho mu rugo hari ibiryo. Ariko ubu noneho dufite abaturage bakuwe mu byabo, bakuwe mu mirima yabo, mu myanya y'ibigori n'imitiba y'ibishimbo barayitaye, bari mu Minembwe mu nkambi ntibafite icyo bahaye bari. Rero abayobozi bagomba kubatabariza, uhereye nk'uko burugumesitiri yavuze, abanyapolitiki, abadepite bavuka muri kariya karere, ba minisitiri bari ruguru, bari Kinshasa n'ahandi, bagomba kuvugira abaturage. Ubushize baraje havugwa amafaranga yo kubafasha, numvishe ngo ntiyashitse kuko uko nabyumvishe. Leta ntabwo igomba guhora ibwira abaturage amagambo, ntabwo aba ari leta. Leta nibwira abaturage ngo irabafasha iki, ikabikora, igashyira muri execution ibyo yabwiye abaturage, promesse yahaye abaturage ikayibagezaho. N'umwana iyo umubwiye ngo ngiye ku isoko ndakuzanira imbongo cyangwa ndakuzanira umuneke, uza ugaruka wagera mu muryango akakubaza ngo ese wamuneke papa uyihe. Nawe ubwiye abaturage ngo ndabagezaho ibintu, ugomba kubibagezaho. Noneho bigeze, twe turi abaturage bavuka hari, turatabariza abaturage bacu bari mu nkambi, bakuwe mu mirima yabo, mu bigori byabo n'ibishimbo byabo, n'inga zabo ziratwara. Nta mata bafite ngo barakamisha amata anywe, nta biryo bafite, babikuwemo kubera intambara. Rero leta niyo igomba kumenya uburyo igaburira aba bantu mu gihe yumva ko yabishiramo imbaraga bigakunda, atari ukubivuga gusa ngo bihere mu magambo. Inama ni nyinshi ziraba, ariko inama zidashira muri execution izavuzwe mu nama uko ntayiba yabaye. It's just talking, just chatting, mugura mugachatinga mukaganira bigashirira mu magambo, ntabwo ari byo. Ikindi nshaka kuvuga ni ugusaba abantu bacu, abayobozi bacu bari muri Kongo, bari muri leta, bagomba kureba bagashakira abantu bacu uburyo two preventing indwara ntirenge ruguru, mu buryo bwo gushaka uko bugaburira abantu, barangije kuhashira ibiryo hariya, bikagabanya abantu bavye yabaje Buvira, yabaje Bukavu, yabaje kuri Goma, bikagabanya kugira ngo babe bo hariya, ahubwo ameza ngahe batagenda ngo baje mu migi n'ahandi. Mu gihe bashobora kugaburira abaturage bari hariya, ibyo bintu byoshoboka, kandi birashoboka kuko basabye amafaranga muri leta ikayatanga. Hari ibiryo ntibihenze, birahendutse, bagaburira iminsi mikeya. N'amaporoje ahari bashaka basabe inkunga mu maporoje n'amaorganisation arebe ko yo tugaburira abantu. Ikijanye n'iyi ndege, ndashigikira igitekerezo cya Pasiteri Akiri. Iyi ndege birashoboka ko yozuzana ibiryo nta muntu n'umurimo, bagapakira ibiryo uzashika bakabipakurura bambaye amaglaves, bakabishira ahantu bikahamara umunsi umwe cyangwa ibiri, iyi virusi iba yapfuye, hasigaye ibiryo bikagera mu baturage. Iyo systeme nta bandi bo yapurika, ni leta yo yapurika, kuko leta niwe muvyeyi wa mbere, uhereye kuri burugumesitiri na guverineri kugeza n'abaminisitiri n'abadepite, nibo bafite izo mbaraga. Umusirikare areba umutekano, ariko administration na systeme irebwa n'abanyapolitiki. Abanyapolitiki rero ntabwo bagomba kuba hariya bicari Bukavu bavuga ngo ni guverineri cyangwa n'abandi batabarebera abaturage uko bameze. Abaturage bari mu bice bitandukanye, bafite ibiryo bahabarije, batahuye n'intambara, bameze neza, bafite ibiryo mu mirima n'ibitoki birahari, bafite ibiryo bostoka mu nzu. Naho dufite abandi badafite inzu, badafite ibiryo, badafite ifaranga, bari aho ngaho just ni refugee interne, n'aba refugee bari mu gihugu cyabo indani. Icyo gihe leta ko turabatabariza igomba kureba ukuntu iyo bafasha kugira ngo ibagaburire. Rero indege ije hariya
igasiga ibiryo hari igasubirayo, ibyo bintu iyo systeme yoshoboka, ariko leta nabyo yayishizemo imbaraga ikabuza abantu kugenda. Umuturage abayeho kugira ngo yakurikize amabwiriza ya leta. Ibihugu byose uhereye muri Amerika, Afrika, mu Rwanda babonye yuko bashizeho systeme, mu Bufaransa n'ahandi n'abapolisi bari mu mihanda gusa. Rero ibyo nabyo bigomba kuba mu gihugu cyacu, ariko leta igomba kubishoramo imbaraga kugira ngo igaburire abaturage badafite ibiryo. Murakoze. This is FBC Radio. You are listening to FBC Radio. Hii ni MPC Radio. Murakoze cyane bwana munyamakuru, byari kumbabaza iyo genda tutavuze kano kantu. Mu by'ukuri hari ijambo twakomeje tugarukaho cyane cyane mu munota wa nyuma turi kuvuga leta. Noneho nza gutekereza nsanga ndibaza umuntu ushobora kuba uri iwacu no kudutegera cyangwa n'abandi bose bene wacu bazi realite za hariya bategera tugomba kuvuga iyi leta, bakwibaza niba turimo kurota. Mu by'ukuri ni nkaho byasa nkaho turi kwirengagiza ukuri kandi tukuzi. Mu by'ukuri leta yacu turi kuvuga ya Kongo nta leta ishobora gudukorera kiriya kibazo atari uko ibizo ubushobozi irabufite ariko nta bushake ifite. Ibyo ngibyo si byo gutsinda, kuko iyi leta mwibuke yuko kimwe mu bibazo dufite by'uyu munsi umurenge bafite ni ikibazo cya leta. Leta niyo ibateye ikibazo, leta niyo ituma badashobora kuja kurya ibiryo byabo biri mu mirima yabo. Leta niyo yatumye umurenge hashira batwikirwa amazu yabo, leta iri kubirebera ndetse ibifitemo uruhare. Leta niyo yatumye inka z'abanyamurenge zose zifitemo uruhare. Rero uyu munsi ahubwo njyewe ubwo bafite n'ubwa leta, ndibaza ko nabo bashobora kuba ari nabwo ubwoba bafite, ubwoba yuko ishobora noneho kuba ibibonye indi okaze yo kubagirira nabi kurushaho. Rero niyo mpamvu je navuze nti abayobozi bacu cyangwa se abavandimwe bacu bari muri iriya leta tutizera tutanemera ko ifite ubwo bushake, bakora ibishoboka byose kugira ngo bagerageze kurobinga byibuze ntihagarike iriya ndege. Naho gutekereza yuko leta yo hari ikibazo ari cyo tumarira muri iki gihe twabanye ari ukwizera, kandi tugomba gukomeza kwizera. Ariko leta ifite ubushobozi ariko nta bushake ifite, kandi leta niyo kimwe mu bibazo binini dufite bitumye aya makondisiyo abantu bayarimo uyu munsi. Ni ikibazo cya leta. Rero niyo mpamvu nje nakangurira abanyamurenge bose aho bari guhaguruka tugahagurukira kino kibazo, tudatekereza ngo dufite leta n'irya kara ikagerageza kugira conscience kavuga ngo noneho natwe reka tugire ico dukoze kuri bano bantu muri iki kibazo. Imana ishimwe. Ariko tutayitegereje duhaguruke dutanga amafaranga, ntabwo ari amafaranga menshi, nubwo yoba na menshi twayatanga kuko turashoboye kuyabona, twakwigomwa suko tuyafite menshi, ariko n'amafaranga makeya. Buri muntu wese akora icyo ashoboye kandi tubigire vuba bitarenze iminsi 2 niba niyo communication amene iyo transport kiriho. Rero ibyo turi kuvuga ubu ngubu bigomba kuba byarakozwe ahubwo last week. Ni ukuvuga ngo turi inyuma. Bibaye bigishoboka yuko ibyo bintu byakorwa tubikore vuba, n'ibitabo binaniranye hariho amawoneje tuzi dufite uburyo amafaranga ashobora kubageraho, byibuze babe bakoresha nyine iyo systeme y'amazi no kubishura no kugura amasabune local ari hariya, bagerageza kugura ibishoboka byose byoboneka hariya. Ariko ntidutekereze leta ngo hari icyo turayitegereza hari icyo zatumarira, n'ikitumarira kizaba ari igitangaza mu bindi, kuko nta bushake ifite n'ubwo ifite ubwo bushobozi. Rero ubushake nitwe tubufite kandi n'ubwo bushobozi turabufite, kandi nitwe bireba kandi twabikora kandi byakunda.
rero buri muntu wese mu by'ukuri afata kino kibazo nk'ikiwe, kandi ndagushimiye cyane ku mwanya waduhaye, ndagushimiye n'umwanya watanze kugira ngo ubukangurambaga bukorwe. Imana igumugisha. Urakoze cyane. Pastor Musinga, nawe mu minota ingahe ijambo wenda wasorezaho kugira ngo dusoze? Urakoze cyane mweka Stanislas. Icyo navuga ni cumwe neza tarangirijeho, leta irahari, nidufasha tuzashima Imana, ariko nambi itagize icyo ikoze, abana bose b'Umurenge, abavuka Umurenge, abagabo n'abagore bagomba gufata iya mbere bagatabara. Tugahaguruke, ikibazo cyamaze kurenga inkombe, dutange dushakisha ukuntu twafasha abantu no twarinda abantu. Ingwara yamaze kugerayo. Abantu bose bahaguruke muri global network, batuye mu migabane y'isi itandukanye, abantu bose bakore. Amafaranga amadolari 20, 10 ntabwo ari menshi, uyageze ku muyobozi wawe, umuyobozi wawe azokorana n'abandi bayobozi bayageze mu baturage basha, abavyeyi bacu bari ruguru, barebe uko bobaho nuko bokwirinda, ahubwo babone iyo sabune yo gukaraba. Murakoze, Imana ibaho umugisha, kandi tugushimira kuri no mwanya waduhaye kubw'ubwoko n'umuryango wacu twese, kugira ngo dushobore gukangurira abantu bacu, dukomeza dushimira ubutwari bwa diaspora yose y'abanyamurenge bikomeza gukora ivyo ikora byose, n'ubutwari budasanzwe. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Mu kiganiro wafata ijambo umunota 2 noneho ugasoza nawe. Murakoze cyane, reka dushimira abapasiteri bagize umuhate wo gukangurira abantu gusobanukirwa cyane cyane ikibazo kijyanye n'icyorezo cya COVID. Gusa njyewe iyo nsanga igitekerezo sinza nibanda kuri leta cyane, wenda twakibanda kuri leta cyangwa igitekerezo kijyanye na politike. Hari ikintu kimwe ndashaka kunenga abacu iyo bavuga leta. Iyo leta tuvuga iwacu ya Kongo, uhereye umuntu watutabarije wavuze n'umuyobozi wa leta ya Kongo, uwo ni umuvandimwe wacu, niyo watabarije ni burugumese, ukazamuka ukageza kuri ministre de santé, avuka muri ubwo bwo twamara twebwe tukansubira tukarenga tukayinenga. Zinamenye n'indi kibazo kiba muri Kongo, imyanzuro ifatwa na perezida Kisekedi cyangwa na perezida Kabila, cyangwa nimba hari undi boherwa yifata. Ndibwira yuko abafata imyanzuro, abafata n'ibyemezo bari muri bamwe mu bwoko bw'iwacu, ndetse n'andi moko akomoka muri kariya karere. Ndashaka kubwira abavandimwe b'abapasiteri bitandukanye, ibintu bya politike bisanzwe n'ibibazo by'iki kibazo cy'iki kigwara cyaje. Iki kibazo cy'iki kigwara ntigihuye na politike, n'abanyapolitike kirababaje. Umunsi leta yohagarika indege mu nziza mu Minembwe, ni ukwibuka vuba Corana Virus, kandi wenda baba bayituye kugira ngo itaja mu Minembwe. Ariko hari ukundi wenda hari izindi nzira zakorwa. Twebwe tutaza kwicara ngo tunenge leta cyane, leta yacu, iriya leta niyo yacu, nta yindi leta tubwira uko yodufata, uko yotwica, uko yotugira, niyo yacu, niyo badata bayobotse, niyo burugumestre watanze itangazo abereye umuyobozi. Rero ibintu bya politike nicyo gituma njyewe ntashatse kubijamo, ahubwo turebe icyakorwa kugira ngo dukangurire abantu b'iwacu cyane cyane, ndetse dufasha leta kumvisha abantu uko ikibazo kimeze. Bizadufasha korohera ibintu cyane, gukangurira abantu gukorera iwacu. Ibyo ni ibintu bisanzwe muri za mituwalite, izo amafaranga bavuga ni ibintu bisanzwe n'uyu munsi amafaranga akora atanga yo gutabara. Ariko se amafaranga niyo akenewe kuruta abadogiteri babanza kuja gupima, kuruta ayo mafaranga nagenda azabona ibikoresho mu Minembwe. Ibyo ni ibintu bigomba kubanza gushishikarizwa bikanatangirwa, kandi twibwira yuko atari akazi kacu nkatwe duha tuvuga kuri radiyo, ahubwo ari inshingano za leta. Leta ikorana n'abantu b'imuhira barimo gadi n'abantu. Leta y'iwacu yo mu Minembwe, njyewe navuga ngo leta yo mu Minembwe ihuza leta na dini. Bariya abantu b'iwacu bashobora kwicara kubera ibiganiro bumvishije, bakavuga ngo wenda ubufasha dukeneye mu ba diaspora ni ota, ariko dukeneye cyane cyane abaganga badushakira ibipimo.
amafaranga yose yatanga uyu munsi yoboye mbese muri make icyo nashaka gusongereza hamwe niko tutaza kugira ngo leta kandi leta ari abavandimwe bacu aribo bahaye badutabaye aribo bari bafite n'ububasha bwo kubumba iyo ndege nyinshi bigira yuko iyo ndege atari iya leta niyo arikorera ku giti cyabo abikorera ku giti cyabo basura muri leta umunsi leta yotanga itangazo ngo bigende gutya bariya bikorera ndibaza ngo twebwe tubona byinshi tugomba kujya mu Minembwe tuzakwizera leta twizere n'Imana ibintu byose bizagenda neza murakoze dushoreje reka nshimire bwana Muhoza Akime uri Ottawa, shimire Pastor Musinga Rupande uri Indianapolis ndetse na Gakunzi uri mu mujyi wa Phoenix muri Arizona. Reka mbashimire mwese abatanze ibitekerezo byabo wenda tutabashe gusoma, hari abantu twabanye n'abandi muri studio n'ubundi bari ku murongo bakomeje kudukurikirana na Imurenge.com